itwatendaga kumadalasa twatamaga pasi panchembe ni kwa jembe cheyaga che mwalimu mwiti ntocha mkanjo mbwati kenye suni kalumania pakutama kutandika masamba ndawi sinewe bola mbulili pakulemba twalembaga pasi gamba kulambula pansanga gele tugalijima darasa tulijiganyise uwe charabu Kurani jingu somaleloji tujikombwele uwe mwakulajila pakuveluka we kumadarasa twajimbaka kuti tukalibalila chitabu chaliji chimpepe chasigalaga ni che mwalimu alifata alif kasri alif thumma a e u ba fata ba kasri ba thumma ba bi bu ta fata ta kasri ta thumma ta ti tu ta fata ta kasri ta thumma ta ti tu ta fatwali baba na mama Tikirili kasida ini tafadhali baba na mama Tikirili kasida ini Mwai womwe ifetiri na olilo tiri ndizo mseizo kwanila pamapunzilo wa tsiku ndi tsiku zipangizo zonse ifetiri nazo makolo wakatipita kumadarasa akufuna kutiwe upunzile udziwe charabu chomwe chinalembedwa mu Qur'an ukatelo iwe udzawelenga ndikumvetsa bwino za mu Qur'an uzapewa iwe kunamizidwa ndikusokonezedwa kwa mabuku koma chiyambi chazo nseizo ndi maharufu omwe ali mkaida uchule chimodzi motsatira iwe che mwalimu akati alifata alif kasri alif thumma a e u ba fata ba kasri ba thumma ba bi bu ta fata ta kasri ta thumma ta ti tu ta fata ta kasri ta thumma ta ti tu ta fatwali baba na mama Tikirili kasida ini tafadhali baba na mama Tikirili kasida ini lelo tiri ndi mabuku palipo mse kuliko mse komanso tiri ndi mashehe wopunzila bwino pafupi kalelo anthu amayenda kupita kutali kukafuna mashehe tigwirise bwino ntchito nthawi tiphunzilebe kuphunzira sikuta tafadhali baba na mama Tikirili kasida ini tafadhali baba na mama Tikirili kasida ini